YTF, Tipra Motha, TWF, Bubagra ke, Tipraland ke, Lebasara Ponchayat ke. Sini media person no, ini sing Lebasara Ponchayat phai sopaijak Karbok subdivision ni engai, o jago sing tini uthan soba hayakeba awareness program khlaijaka o jago ward number 2 o jago chini butar tongo o jago 972 ta butar o jago Lebasara Ponchayat ni ward number 2 or sing chini minority chini muslim bai songni borokni area o jago te oino title lo krei so chini muslim rok chini bai rok ni gesang tini o jago phaika or phai sopaijak chini Karbok division ni block committee ni vice president chini Motha Mohan Tipra te o jago chini central ni secretary chini Omrito Chakma te oro TWF ni vice president chini borom ganang jek te chini central ni secretary chini borom ganang Topon Babu borok joton sopaijak ge जों oro satai kalai जों buskang ponchayat board no bahike pairnai oboni tino जों philo nokhorka ge philo nokhormani tui जों nukha je joto jagano strong tongo plus chini o jago je Lebasara bisi omo जों keplai ke number keplai ke जों painai ni जों o jago जों wansogo ang suro o 4-5 ta ponchayat no saya ang full pura ponchayat chini Karbok subdivision ni ponchayat ni chini je leader 9 body 7 body te special ke chini chairman ono ang kesana musung jago jotono kam kisa jani jar ponchayat kaham khlai di jate norok nogo thangai prochar khaidi haike se जों buskango जों all chini ponchayat जों narmanai te जों buskangni ponchayat narman khaike se जों block committee bu khai manai abakan nin sinimong ani sinmong ke bisal deparma block committee ni secretary